Nekada su četveronožni ljepotani bili veliki čovjekovi pomagači u poljoprivrednim, šumskim i drugim radovima, a kola glavno prijevozno sredstvo. Ljubica i Jurajeva John, supružnici koji žive u užem centru Ludbrega, u svom dvorištu čuvaju podsjetnik na ta prošla vremena. Stara zaprežna kola koja su u njihovo domaćinstvo stigla prije 70-ak godina. To su bila kola za krave, kad su krave vozile, a mi smo imeli konje. Onda je tata to dal predelati, kaj su bile vozile, ne, konje. Jurajev otac Ivan bavio se poljoprivredom. Obrađivao je polja i tako prihranjivao obitelj. U vremenima kad nije bilo ni automobila ni traktora, ovo mu je bilo glavno prijevozno sredstvo. Prevozili su sve. Kuruzu, pšenicu, tikve. Kaj je zaraslo na policu, se sve vozili na tim kolima. A za to je trebala i jaka zaprega. Kobile Rička i Šarga, koje osim što su bile snažne, bile zaslužne i za brojne zgode i nezgode. Mi imamo u Goricama jedno podolje, kak bi rekla, livado. No. I tu smo krmo pobirali. I konji su krenuli i čovjek je upao. Strga rebra. Bilo svakako. Jel se oporavil posle toga? Jese oporavil. Riječ je naravno o Jurajevom ocu Ivanu, kojem je u poljoprivrednim radovima često pomagao i sam Juraj. Pomagao sam, morao sam, ne, dok sam došao s posla, ja sam delal, ne. Dok sam došao s posla, žlicu poleg tanjura i ajde odmah, ili u radionu, ili na polje, zato imamo ovo. Mi smo bili zaposleni umetno. Ono kaj smo mi mogli delati, mi smo delali, ne? Poljoprivredu obrađivali. A sad više već smo mi tak stare i više ne vremo niti mi delati. I to mi je to. Konje su prodali, a kola stoje. Razmišljali smo o tome kaj bi ih isto renovirali i recimo cvjetnjaka napravili s njih. Stoga su ih odlučili donirati etnografskoj zbirci Centra za kulturu i informiranje Dragutin Novak, gdje će u sklopu budućeg muzeja zauvijek ostati podsjetnik na prošla vremena.